Početkom februara Beograd put je krenuo da asfaltira nekoliko ulica ovde u naselju Belarice u opštini Zemun. Kao što vidite, skoro svi putevi su već završeni. U sledećih nekoliko dana, kada se asfaltiranje bude završilo, preko 6.500 kvadratnih metara novog asfalta će biti u ovom delu Batajnice. Ovo je jedan deo naših aktivnosti da svakoj ulici, svakoj kući koja nema asfalt, obezbedimo asfalt. Do kraja godine, u razgovoru sa gospodinom Matićem, dogovorili smo još 26 ulica koje ćemo asfaltirati u Batajnici. Time će svaka ulica u ovom delu Beograda imati asfalt, konačno, koji su decenijama čekali. I ovo je jedan lep trenutak za sve građane Batajnice, ali takođe i važan trenutak za nas, jer smo obećanje koje smo dali za ovu godinu i ispunili. Naravno, na ovome nećemo stati. Preko 200 miliona evra će biti investirano i u kanalizacionu i u vodovodnu mrežu u narednih 10 godina u Zemunu. Ove godine ćemo raditi i kanalizaciju u Batajnici, krenuli smo da je radimo već u Altini. Dakle, stvari se pomeraju napred, idemo korak po korak, rešamo jedan po jedan problem svih građana Beograda i želimo da se svi građani, bez obzira gde se nalaze, u centru, bliže centru ili u Batajnici, koja je malo dalje od centra, osjećaju jednako, da imaju jednake uslove za život, da imaju isti kvalitet života kao u centru grada, i to je naš prioritet od kojega nećemo odustati. Naravno, nije samo oko asfalta, vodovoda i kanalizacije, to je važno. Radit ćemo i radimo zajedno sa predsjednikom opštine Zemun na novim stajalištima, javnom osvetljenju, parkićima, igralištima za decu. Samo ove godine ćemo preko 10 projekata Gradsko zelenilo ima samo za Zemun, dakle novi parkići, nova igrališta, otvaramo nove vrtiće koji su veoma važni za ovaj deo grada, dakle radimo sve ono što je neophodno kako bi se kvalitet života u Zemunu povećao